scenario, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse. Mbak, tolong hitung buah-buahan dan sayuran yang saya beli. Stroberinya 1 kilo ya, Mbak. Ini sudah 1 kilo ya, Mbak. Oke. Banyak. Strawberry. Oh, ditekan gitu, Bu. Oh iya, 3 kilo ya. Anggur. Ya, oke. Oke. Pisang. 4 kilo. Oke. Nanas. Ditimbang ya? 4 kilo lagi. 4 kilo, Bu. Pare. Jadi saya parenya 2 ya, Bu. 4 kilo lagi. Labu. Oh iya. Melon. Wow. Banyak. Selesai main, tuh diberesin lagi mainannya, taruh di tempatnya. Sekarang Habibi mau potong buah dan sayur. Ada. Semangka. Ada. Ini sayur pare. Bawe. Betul, pare. Bawe. Kalau ini cabe. Bawe. Cabe untuk buat sambal. Kalau ini apa ya? Apa namanya? Wortel. Water. Yuk. Apa, Bu? Ini jeruk. Habibi lagi potong jeruk. Enak loh, Bu. Ada. Jeruk mengandung vitamin C. Ini namanya anggur. Apa, Bu? Anggur. Sudah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa, apa, Bu? Subscribe, like, comment, and share.